Hainu hai TR07D4991 marani Khungsa Scooty Malkhung TR07889775 marani Khungsa bike Malkhung no Thuthaiwi mabai Sago Dukhumankha Khoroknwi Sikla Patimung Bisramgonjo motor stand biskango Paitago Sago Dukhumanai rongno talangjaka Bisramgonjo sakhamnogo Hasdewo salburumno lahar party mungo klai langma arimani eba Sago Dukhumanmani koktma kasai tongo haike o lahar party mung ongmani majra saboni Buma bufa eba traffic police trokni kaham saktharmung kurini bagede abhai party mung party kha abunati ase jak dalbidal sungmung tamani hunmale umur kashige shinino buma bufa hunjak nairok besabutino bagya fare riwo kisa misa besarok bai blackmail khlaijaka hunkeno abahai no nugui fayo hasrewo salbrumno lahar party mungo klai langma arimani rok Abahai lahar party mungno nagaino hasni buma bufa rokno koimung umur kashige Sikla Sikli rokni faising abahai lahar party mung rokni yakni kaknani bagai karak saktar mungna harjaknani bagai kokrishala hainu hai TR07D4991 marini Khungsa Scooty Malkhung TR07889775 marini Khungsa bike Malkhung Thuthaiwi mawo Sago Dukhumankha Khoroknwi Sikla mungni bus deporma bayok deporma party mung Bisramgonjo motor stand biskango Abai lahar party mungno no kahankin koktuma rohor jaka fire service ni adong rokno party mungni koktuma man kahankin party mung thayo thangu sogoi ka fire service ni adong rok paithago fire service ni adong rok thangai Sago Dukhumanai rokno tlangjaka Bisramgonjo sakhamnago paithago party mungni koktuma mankin party mung thayo thangu sogoi ka Bisramgonjo thanani police ফায়ার স্টেশন থেকে একটা কল পাইছে কিছুক্ষণ আগে বাইকে স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একজন মোটামুটি ইনজুরি আছে পারসন নাম হয়েছে বিবাস দেবর 18 বছর হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই ইনজুরি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা বিশ্রামগঞ্জ স্টেশনে বাইক আর স্কুটি বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে Paita koktuma sujangmani jorate Sago Dukhumanai rokna Bisramgonjo sakhamnago saknai rusagai tongmani koktuma kisasani bagai kaisa kotor party muni yakni katikha party muni kitingai kisasa jorani bagai nuksakha uflaka fla Shalkorni simijiboni kokthum Chini Khorang Khungsa ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narok jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi jingjokto on nai thok te chin sasa haparo habai nai len Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge te diamond jewelry making charge hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke make a lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belonia Udaipur 7 Many Sikang Hambai